Danes se nam obeta ena zanimiva zadeva. Nipke! Jav! V fitnessu sem te videl zadnjič, a zdaj to je kaj, to je neka nova stvar zdaj? Ti si me videl prek Instagrama? Ja, prek Instagrama, ja. Da jaz tebe nisem videl. Hvala lepa! Ta teden sem začel hoditi. V 4,5, ne? vidke. Se ti vidke. Ko smo že glih pri tem, jaz mislim, da si ti v Sloveniji kralj mimsov. Toliko enih mimsov je v tebi. To je noro. A greva provat? Ajde, da vidimo. Zipke. Prelahko je. Dipke. Yes! Kaj je že? Daj mi pomagi. Dripke. Tam je tako srednja bila. Ok. Džipke. Džipke. Ribke. Ta je klasika, ne? Ta je klasika, ne? Ta je najbolj pogost. Če je kjer moj najljubši, je sigurno ta. Je to čoko? Ja. Posipke. Čoko posipke. In še tale, ne? To si sigurno videl. Kaj je že ta? Ja. Kje ste folk, kva ga plete, ribke Hollywood na majku in danes bom zarepal ne par kovado. Noben me ne razume. Sam v svojem svetu čista, X planetu ben meni poštekal. Antenin Casting Couch. Lajkaj, deli in označi frende.